Kurinda abanyacyubahiro ahanini baba barimo abakuru b'ibihugu n'imiryango yabo, zimwe mu nshingano zikomeye ku rwego rw'umutekano. Ibi bituma hari uburyo bune buzwi ababikora bahagararamo igihe uwo barinze ari mu bikorwa bye bya buri munsi, nko mu birori, agenda n'amaguru ndetse n'ibindi. Ibi nabyo ni amasomo mu yandi yo mu bitabo ndetse yiyongeraho imyitozo kabuhariwe. Inyandiko Basic Tactics of Protecting VIP y'umuryango mpuzamahanga UN yo mu mwaka w'ibihumbi 2015 ivuga ko hari uburyo bune bwo kurinda umunyacyubahiro bya hafi. Ubwo buryo bune ni ubu bukurikira. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwitwa ubwa box. Uburyo bwa box. Muri ubu buryo umuntu urinzwe aba ari hagati y'abarinzi be mu gisa na mpande enye. Abarinzi baba bakoze icyo umuntu yagereranya n'uruziga rwa dogere 360 kubo barinze igihe cyose. Bukunda gukoreshwa cyane mu gihe uwo barinze ari mu kivunge. Ubu buryo ubwabwo bukoreshwa ukubiri. Hari aho abarinzi babiri bagenda inyuma, iburyo ndetse n'ibumoso. Urinzwe akaba ari hagati ari kumwe n'undi murinzi umwe bita number 1, usa nkaho aba ari inyuma y'iburyo. Abandi babiri bakaba bari imbere, umwe iburyo undi ibumoso. Hari kandi aho hakoreshwa box ariko imbere n'inyuma hari umurinzi umwe. Noneho iburyo n'ibumoso bw'urinzwe hakaba umurinzi umwe buri ruhande. Urinzwe ari hagati ari kumwe n'umurinzi umwe usa naho ari inyuma ye ariko iburyo bwe gato, bagenda bataringaniye. Ubu ni nabwo buryo RDF iri gukoresha irinda perezida wa Centrafrique Faustin Touadera. Uburyo bwa box hari n'ababwita square formation. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bwa diamond. Uburyo bwa kabiri bwiswe bwa diamond ni uburyo bwo kurinda umunyacyubahiro hakoreshejwe imiterere nk'iy'ishusho ya diyama. Urinzwe ashyirwa hagati y'abarinzi mu ishusho y'umwashi. Urinzwe kandi aba ari hagati y'abarinzi be mu gisa na mpande enye. Abarinzi baba bakoze icyo umuntu yagereranya n'uruziga rwa dogere 360 kuwo barinze igihe cyose. Ubu buryo buri ukubiri. Hari igihe abarinzi babiri bajya inyuma, umwe ibumoso undi iburyo, abandi babiri bakajya imbere, umwe iburyo undi ibumoso. Urinzwe agasigara hagati ari kumwe n'umurinzi umwe usa nkaho ari inyuma ye iburyo. Kandi nanone hari n'igihe umurinzi umwe ajya inyuma aringaniye n'urinzwe, undi umwe akajya imbere aringaniye n'urinzwe, abandi babiri umwe ibumoso undi iburyo baringaniye neza n'urinzwe uri hagati ari kumwe n'undi murinzi usa nkaho ari inyuma ye iburyo ariko bagenda bataringaniye. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bwa V cyangwa se uburyo bwa V, inyuguti ya V mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Muri ubu buryo abarinzi bakora igishushanyo kimeze nk'inyuguti ya V gikikije uwo barinze. Abarinzi batatu, umwe ajya ku nguni imwe undi hagati aringaniye n'urinzwe, abandi babiri basa n'abajya imbere y'urinzwe ariko bategeranye cyane. Kandi nanone hari andi mahitamo aho abarinzi batatu bajya inyuma mu buryo bwavuzwe haruguru ariko imbere hakajya umurinzi umwe gusa. Uburyo bwa kane ni ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bubonetse. Abarinzi bajya kuri buri ruhande rw'uwo barinze. Ubu ni uburyo bwifashishwa mu guherekeza abanyacyubahiro kuko hari abandi bantu basanzwe baba bari kuri buri ruhande rw'umuhanda. Inyandiko ya VIP Protection Agent of the Philippines Organization License Bodyguard ivuga ko hari ubundi buryo bwitwa one-on-one formation bukoreshwa ahatizewe umutekano. Iyi nyandiko kandi ivuga ko aya mahitamo ya formation yakwifashishwa harebwe uko ahantu hateye cyangwa se hari ikibazo cy'umutekano. Byose bigakorwa mu kugira ngo umutekano w'umunyacyubahiro ucungwe neza.